Ljudi moji, zimski su dani, a najbolji način da se ugrijemo je dobro varimo. Za početak kobasicu narežite na ploške i stavite na zagrijano ulje. Narežite korinasto povrće, kobasice kratko popecite uz miješanje, potom dodajte luk. Korijen celera, mrkva i na kraju krompir. Podlijte vodom i pričekajte da prokuha. Dodajte odsjeđen slanutak, leću i pasiranu rajčicu. Ako želite gušći umak, smiksajte dio slanutka. Začinite vegetom na tur. Dodajte sol i moj omiljeni Vegeta Maestro crni papaž. Kad zavrije, kuhajte još 15 minuta. Poslužite toplo sa žlicom Millerama. Dok kuhate, pustite neku omiljenu glazbu i uživajte.